EH Elkarrekin. EH Soberanista. EH Ezkertiarra. EH Abertzalea. EH Martxan. EH Askea. Euskal Herriak bide berriak behar ditu. Soluzioak zure esku. Euskal Herria Bildu. Aro berria ireki da Euskal Herrian. Ezberdinak batu gara politika beste modu batera egiteko. Instituzioak jarri nahi ditugu normalizazio politiko eta sozialaren zerbitzura herritarrak ardatz hartuta. Eta hori guztia, zurekin egin nahi dugu. Soluzioak zure esku daude. Bozkatu Euskal Herria Bildu.
ilusioa badakigulako garai berri batean gaudela eta badugula aukera inziditzeko herri honen politikan. Badakagu aukera gauzak aldatzeko. Arratsaldeon lagunok, arratsaldeon eta sorionak bek txiki usteagatik. Txiki, bai, txiki utzi dugu bek, baina gaur hemen entzun den aldarria, independentziaren aldarria, ez da gero txikia izango. Gaurko oihua 4 haizetara zabalduko da. Hemendik hasita, ezkerraldeko Barakaldotik hasita, Maulera. Erronkaritik, Arabako Errioxara. Eta Enkarterritik, Erronkarira. Euskal Herri osoan zabalduko da gure oihua. Baina zalantzarik ez izan, independentziaren aldarria Madrilen eta Parisen ere entzungo dute, ozen eta garbi. Izan ere, argi dagoena argi dago, herri bat gara, Atxurritik Ebrora, eta gure etorkizuna libreki erabakitzeko hautua eginda daukagu. Geurea da etorkizuna, independentzia da etorkizuna, Euskal Estatu librea Europan, Euskal Estatu librea munduan. Eta munduaz, munduko kolorez, gure lorez hitz egiteko gurekin Amets Arzalluz. Aurrera Amets. Arratsaldeon, ni uste dute niri esan zidatela gaurko eta onerako testu bat idatz eta irakurnezan ea hartara bihar kazetari ekibokaturen batek esaten duen edo idazten duen Arzalluz ere bekeko mitinean izan dela. Segur aski bozka pila bat irabaziko zen konfusio horrekin, baina barkatuko didazue, ni Ames naiz eta nire ahotsetik hitz egingo dut. Enea ez da ahots politiko bat, baina politikak bermatzen ez badu liberazio kulturala, behar bada kulturak bermatu beharko du liberazio politikoa. Herriaz eta deserriaz hitz egin nahi nizueke. Eztabaida polita izan nuen lehengo batean katalan batekin, hark, euren lelo biltzailea Bizka Laterra zela esan zidanean. Nik orduan nire lurrarekiko ikuspegia azaldu nion. Nire herria ez zela lurra, jendea baino. Lur jendezko bat da, ene herria. Ama lurra dugu bizi iturri. Aberria da arbasoen sorterria. Baina herria da jendearen bizilekua. Eta lekua ez da lurra bakarrik. Persona bera ere leku da. Bere denbora mugatua da bere bizileku bakarra. Eta gure baitan zabaltzen den leku hori da enetzat herria. Naiz lur bati errotua egon, deserrotzea ere posible da. Jende horrek ez dio herri izateari utziko, ez da deserrira daramatenean ere. Ez ote gara gu Kaukasotik edo oroimena baino haratagoko nonbaitetik etorriak gure hizkuntzaren karraio. Ez ote gara Kabo Berdera igorriak izan, eta han ere bizi, eta batzutan euskaraz.
Agian munduan leku zarratu bat egin arte, jendea ez da bihurtzen benetako herri, baditeke. Eta baditeke guk ere horren beharra izatea, baiki. Baina enetzat leku zarratu hori gure gorputza da. Eta gure gorputzean ere bada geografia bat. Ura eta urrertzeko zenbat puska, munduko mapetan bezala. Nik ez dut sinisten lur sakratuetan, lur prometituetan, hitz emandako lurretan, lur hau inor getziun guri hitz eman. Guk eman genion hitza, eta lur hau orain gure herriaren zati da, gure hitza bertan landatu genuelako, gurea hitza da. Eta gure herria hitz horretan mintzo den jende hori da. Jendea da gure lurra, eta han dira gure hitzak eta gure sustraiak. Eta katalanak orduan, bai baina eta independentziaz zer diozu beraz, galdetu zidan. Eta nik bide zidorretan galdu gabe, begira, ni euskaraz ari naizen oro ari naiz independentziaz. Eta katalanak gu baino askoz feniziarragoak baitira, praktikoagoak nahi bada. Ala. Zure panfleto poetiko erdi anarkista hori oso ondo. Lurraren mistika eta euskararen zabalera osoa luken independentzia eta nahi duzuna, baina estatuak. Mundua estatuaz betea dago. Zuk ere dokumentazioa eramango duzu sakelean, bai noski, esan nion. Nik ere nahi dut gerizpe bat libre izateko. Eta dokumentazioa aipatu didazunez, begira. Ni dokumentazio faltsuarekin bizi naiz. Hau bizitzeko modu bitxi bat da. Estatuen egoitza ofizialetan dokumentazio faltsuak entregatu dizkidate. Nire paperetan ez da nire benetako izaterik agertzen. Batek dio ni frantsesa naizela. Bestean espainiartzat naukate. Geldituko enaute bagero kontroletan, bi dokumentazio faltsurekin baldin banabil hor barrena. Ai, dokumentazio faltsuak. Gure izatea klandestinitate horretara kondenatua dago. Baina ara, esan nion bukatze aldera. Badago zerbait bi dokumentazio horietan gustatzen zaidana. Abai, harritu egin zitzaidan katalana. Bai, badago zerbait gustatzen zaidana. Iraungitze data. Uste dut ez zaiela askori falta. Mila esker, eta bukatzeko iparraldeko lokuzio bat. Sarri arte. Sarri artek, laster arte esan nahi du, gure barnekalde hartan eta behe Nafarroan. Sarri batzuentzat maiz dena, guretzat gero da. Batzutan, bart arratsa itzultzea bezain zaila izan daiteke gero hori iristea. Bien bitartean badagoelako ausentziazko denbora bat, eta ez dakigulako berriz elkar ikustera iritsiko ote garen. Baina esaten dugu bada ezpada, gure ikara guzien gainetik, laster arte, edo deserrira keinu bat eginez, sarri arte.
Izarren hautsa egun batean bilakatu zen bizigai. Hautsartatikan uste gabean noizbait gina den gu ernai. Eta horrela ibiltzen gera, sortuz ta sortuz gure aukera. Atsedenik hartu gabe, lana eginaz goaz aurrera. Kate horretan denok batera, gogorki loturik gaude. Gizonak badu ingurulatz bat, menperatzeko premia. Burruka hortan bizi da eta hori du bere egia. Ekinta ekin bilatzen ditu, saiatze hortan ezin gelditu. Jakintza eta argia, bide ilunak nekez aurkitu. Lege berriak noizbait erditu, hortan jokatuz bizia. Gizonen lana jakintza dugu, ezagutu zaldatzea. Naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea. Eta indarrak ongi errotuz, gure sustraiak lurrari lotuz, bertatikan irautea. Ezaren gudaz guaietza sortuz, ukazioa legetzat hartuz, beti aurrera joatea. Ez da dukanak ongi oidaki, eukeitzea zein den ona. Bere premiak bete nahirik, beti bizi da gizona. Gu ere zerbait bagera eta gauden tokitik hemendik bertan. Saia gaitezen ikusten, ametxeroak oazterturikan. Sasi zikinak bengo zerreta, bideon bat aukeratzen. Usortu ginen enbor beretik, sortuko dira bertziak. Burruka hortan iraungo duten, zuaitzardaska gazteak. Beren aukeren jabe eraikiz, ta erortzean berriro jeikiz. Ibiltzen joanen direnak, gertakizunen indarta argiz. Gure ametsa arrazoi garbiz, egiztatuko dutenak. Izonen lana jakintza dugu, ezagutu zaldatzea.
ginen enbor bere. Apa, gu sortu ginen enbor beretik, sortuko dira bertzea. Urruka hortan iraunen duten, zuaitz ardazka gaztea. Gu sortu ginen enbor beretik, sortuko dira bertzea. Urruka hortan iraunen duten, zuaitz ardazka gaztea. Sortu ginen enbor beretik, sortuko dira bestea. Urruka hortan iraungo duten, zuaitz ardazka gaztea. Sortu ginen enbor beretik, sortuko dira bertzea. Apa. Nazio batek hezkuntza dauka, berezko lehentasuna, ta guk nahi dugu hezkuntz sistema publikota euskalduna. Pertsona aske ta oso izaten erakutsiko diguna, holan bakarrik bermatu alda herri honen etorkizuna. Eskubideen urratze soka, krisiaren kontestuan, beraz eredu berri bat sortu, nahi bada bide beltztuan, naiz langileak bi esku izan, atzapartzabal estuan, orain indarra egin beharko da, ezkerraldeko eskua. Arlo sozialak zenbat eraso, ezote ditu jasaten, arrain handiak, arrain txikiak, besterik ez ditu jaten. Oitu gaituzte pasiboak ta zenbaki hutsak izaten, ez alda hobeto bizi gaitezen pertsonen jendarte baten. Euskal hezkuntza, euskal hizkuntza,
lagun artez adiskidez, langilegoak duintasunez, errespetuz eskubidez, beti persona epizentruan, gaur bezala adibidez, ezingo dugu lortu ezpada, buru jabetzaren bide. Mientras haya una persona hambrienta, nunca nos saciaremos. Y mientras haya una persona oprimida, nunca nos liberaremos. Argi dago sistema irauli egin behar dugula, errotik aldatu behar dugula. Y continuar con las mismas políticas que nos han traído hasta aquí demuestra que su único objetivo es mantener este sistema hecho a medida del capital y del sistema financiero a costa de la ciudadanía. Urteotako borrokekin lortutako eskubide sozialak eta laboralak ezin dira murriztu, ez dugu onartuko. Hemen eta Madrilen entzuteko un Estado libre, sin imposiciones económicas, sin dependencias políticas. Mientras haya una persona oprimida, nunca nos liberaremos. Y que la causa de los oprimidos debe ser la causa universal. Nunca habrá democracia si no hay justicia. Euskal Herria va a ser insumisa, institucional, social y políticamente. Y ustedes no pasarán. Eskerrik asko lehenengo eta bat Oiana Bartra eta Julio Soto bertsolariei. Estatu libre bat eraiki nahi dugu. Gainontzeko herrien eskubide eta eskumen berberak izango dituena. Baina ez dugu inondik ere egungo eredu ekonomiko eta soziala errepikatuko duen estatu bat eraiki nahi. Etorkizuneko Euskal Herriak pertsona izango du ardatz. Pertsona ardatz eta justizia soziala oinarri. Urratsez urrats eraiki nahi dugu gure herria, ezkerretik beti ere. Eta ezkerretik eta ezkerronez ari gara lan honetan. Herri aske bat nahi dugu, pertsona askez osatua, berdintasuna eta elkartasuna helburu eta bide dituena. Ezkerrekoak gara, eta ezkerrak elkartasuna du oinarri. Gure arteko elkartasuna eta elkartasuna Europako zein munduko beste herriekiko ere. Elkartasuna adierazi eta helarazi izan dugu euskaldunok. Baina era berean, Euskal Herriak herri askotatik jaso izan du eta jasotzen du elkartasuna. Gure hurrengo hizlaria ezaguna da oso. Denok maite dugu, eta berak ere maite gaitu. Izan ere,
inolako konplexurik gabe adierazten du beti gure herriarekiko elkartasuna eta maitasuna. Zuekin, guztiokin, Madriletik etorrita, Antonio Álvarez Solís. Arratsalde-on, buenas tardes. Gracias por los aplausos, sobre todo porque cuando venía hacia esta tribuna pensaba en algunos que decían, pensaban, esperaban y decían, ahora se caerá. Yo desde que estoy con vosotros ya no me caigo. Pocas palabras, muy pocas, porque ya no os tengo que decir nada. Además, en estos momentos las palabras se convierten en emociones y las emociones no tienen palabras. Si acaso gritaría, viva la libertad vasca, porque es mi libertad. Pero después de muchos años, 60 y tantos años leyendo economía y doctrinas económicas y doctrinas sociales, resulta que llega este momento donde descubro lo esencial, lo micro, lo pequeño, como dice nuestra futura Lehendakari, el ciano, el individuo, el micro. No lo macro, que es el sistema, y el sistema está gastado, el sistema está agotado, el sistema está muerto. Necesitamos, evidentemente, descubrir, como os digo, voy a retomar el hilo, la situación actual en una fotografía, una gran emoción. En ella figuraba un niño negro, muy pequeño, con su vientre abultado, en cuclillas, muerto ya casi, y en su ojo una mosca inmóvil permanecía tapándole la visión, y el niño ni siquiera sentía la mosca. Entonces me dije, en un mundo que hay un mundo así, no se puede vivir. Es un mundo injusto, es un mundo que no es libre, y no es libre y no es libre porque no somos iguales. Para ser libres hay que ser iguales. Cuando la libertad se da sin igualdad, nace la tiranía. La igualdad es capturada, es sumergida en un hoyo, es sumergida, es encadenada, es arrojada. Esto es lo que llamo, los viejos vivimos de parábolas, y los que de alguna manera echamos de menos que la religión no transite en sandalias y por Galilea, los que echamos de menos todo eso, y somos republicanos y a la vez somos comunistas, y no sabemos si somos comunistas porque somos cristianos o somos cristianos porque somos comunistas. Pero ese niño con la mosca en el ojo me dice exactamente que algo ha muerto y algo empieza a vivir. Vosotros lo haréis vivir. Es mi parábola del ojo ciego. Si encontráis a alguien por la calle, se la contáis. Hay un viejo que me ha contado una parábola, no sé qué me ha contado de Galilea,
pero sobre todo me he dicho que ahora tiene esa confianza en la nación vasca. Veréis por qué. Cuando vosotros defendéis la independencia, estáis defendiendo mi independencia. Cuando vosotros defendéis la libertad, estáis defendiendo mi libertad. Cuando vosotros defendéis la justicia, estáis defendiendo mi justicia. Sois un gran laboratorio en Europa y para el mundo, no lo olvidéis. Esto... Esto me gustaría deciroslo en euskera, pero he llegado tarde. Claro, os lo podría decir en catalán, pero me parecería un exceso. Recuerdo una vez que de periodista me tocó seguir, cuando era un joven redactor de La Vanguardia de 21 o 22 años, a un gobernador civil que inauguró un monumento a los Brucs con el desfile correspondiente. Después se le ocurrió ir a Montserrat, a la espalda del monumento, y yo fui con él muy animado diciendo, aquí va a armarse una gorda, porque era él, el abad Escarré, el que lo recibió, siempre con sus manos de benedictino metidas aquí y esperando la presa. Y llegó la presa. Llegó la presa, el gobernador dijo algo que significó su muerte verbal. Dijo, señor abad, me hubiese gustado saber catalán para arengar a los asistentes a este acto en catalán. El fraile movió apenas las manos y le dijo, señor gobernador, el problema no es hablar catalán, el problema es pensar en catalán. Esto lo digo para que no me echéis en cara no saber euskera. Me es igual. Cuando vengo aquí juro que estaré callado. Ahora bien, no me privaréis de vuestra victoria. No lo intentéis siquiera, porque esa victoria es mía y he tenido que subir esa escalera. Eso está claro. Hoy me invitaron unos amigos a Berchales. Iba a decir como nosotros, ¿por qué no puedo ser de Berchales? Si no soy español, nunca me he sentido español, ¿por qué no voy a ser a Berchales? Me invitaron a comer. Oh Dios, qué carne me dieron, con label vasco. Y entonces dije algo que quizás es una impertinencia política, pero tengo que comunicarlo para que me absolváis. Dije, esta carne justifica la independencia. Lo demás podrán ser argumentos políticos, económicos. Esta carne con label vasco. Necesitáis reconstruir una economía de cercanías, una economía de la que no se ha enterado Rajoy. El otro día decía muy abierto, qué barbaridad, quieren la independencia. En este momento quieren fronteras. Dice, cuando se acaban las fronteras. Y yo pensé, la Unión Soviética, 40 estados nuevos. Yugoslavia, 7 estados nuevos, por lo menos. En el Pacífico, nuevos estados, algunos diminutos al pie del agua clara. En África, nuevos estados y nuevas fronteras. Recordé la frase aquella del genocida de Franco, cuando le decía una visita que trataba de hablarle de la democracia y tal. El otro le dijo, claro, tenía toda la prensa sujeta, y le dijo, no se empeñe usted en pensar, lea usted los periódicos. Yo quiero decirle a Rajoy que lea los periódicos, que lea los periódicos y entenderá Euskal Herria. No a Euskadi solo, a Euskal Herria. Yo cuando hablo en Madrid, hablo ya con toda tranquilidad a los que se acercan
y me dicen callando, esos que denuncian que no se puede pensar en Euskadi porque no hay libertad, y me dicen en voz baja, hombre, don Antonio, bueno, me llaman don Antonio porque ya, claro, soy póstumo, pero se acercan a mí y me dicen, don Antonio, puede ser que los vascos tengan razón. Y yo les digo, la nación vasca la tiene, pero alce usted la voz, dígamelo usted natural. Dice, no, hay cosas que no se pueden decir. Y sin embargo dicen que la Constitución no puede mandar la corazada. Sueños infantiles e irrealizables de la tiranía. No os digo más, no quiero estorbar ni robar más tiempo a nuestra Lehendakari. Yo ya le llamo nuestra Lehendakari. Y conste que digo esto porque si no sale esta vez Lehendakari, viviré lo suficiente para que lo sea. Con esto acabo. Laura, el reloj de la historia ha parado su aguja en ti. Te has convertido en reloj. Vas a estar colgada de la pared y todos nosotros dándote cuerda. El laburo gira en tu favor. Las 4 potestades celestiales, que creo que esto es lo que esconde el laburo, han decidido votar por ti. Los 4, mayoría absoluta. Espero que lo tuyo sea un triunfo con todos los compañeros que te acompañan. Porque si no triunfáis, yo me quedaré sin libertad. Donde sé, soy vasco hasta que me declaréis vasco. Mientras tanto, soy apátrida. Y nada más, no tenía más que deciros nada más que me siento vasco, pero tampoco estorbo ya. No os preocupéis, si yo en cuanto me inviten otra vez a ese maravilloso solomillo, recuperaré el silencio y la paz del corazón. Por lo tanto, que tengáis suerte, que acudan a vosotros, porque espero que en las urnas el voto secreto no solo sea de la coalición, porque espero que en esas urnas muchos miembros de la nación vasca, que son, si me permitís la frase religiosa o canónica, que son nacionalistas secundum modo, en ese momento echen la papeleta y diciendo que el Señor me redima. Soy Abertzale, independentista. Muchas gracias. Euskal Herria, aurrea. Y a ver si alguna vez constituís una, ¿cómo se llama esto? Que cogen niñas chinas y chicos de las ONG. Algún día constituís una ONG, tocaréis a 50 céntimos por cabeza y en vez de traer niñas chinas, traéis al viejo Álvarez Solís para que sus cenizas reposen debajo del peine de los vientos. Gracias.
ikuste zinuntan, itzalekin jolasten, neu izaten saiatzen, gero amargozten, nire zintasun denak, behin da berriz kantatzen, egun sentia, bide hau sentitzen. Denok ez dugu berdin, kontatzen historia, zaila da ulertzea, bestearen egia, baina kantatu nahi dut, zapalduen olerkia, estalita duten, samin guztia, ohe utxei, amaren malkuei, lapurtzen diguten denborai eskorrari, urdin otxei, aitaren beldurrei, sufritzen dugun hori. Txikitatik entzuten, zer izan behar garen, indarrez inposatuz, zer maitatu behar den, baina kantatu nahi dut, zapalduen olerkia, estalita duten, samin guztia, lagun minei, bakardadeari, bizigabe utzitako une bakoitzari, izan zenenei, gaur gareneri, izango direnei. Esaidazu maitea, dena aldatuko dela, biharren nirekin, egongo zanela, eta ondorengoek ez dutela sekula, kantu hau kantatuko, balkorik botako, esan maitea, esan laztana, entzun nahi dudana, erran laguna. Istripuei, berri txarrei, bidean galdu ditugun lagun guztiei, gugatik dena eman dutenei, askatasun haizeari.
Eskerrik asko Peti abeslariari eta Tolosako etinkarnatu orkestako lagunei. Txalo bero bat eurentzat. Oraindik lagun asko falta dira gurean. Eta gurean behar ditugu denak. Denak behar ditugu hemen. Euren artean daude, gaur justo 3 urte, Polizia Espainiarrak atxiloturiko Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Sonia Jacinto, Miren Zabaleta eta Arkaitz Rodríguez. Eurien atxiloketekin, gure herrian zabaldutako aro berria zapustu nahi izan zuen Madrilek. Baina argi dago, ez zuen lortu, ez du lortu eta ez du lortuko. Gaurkoan, zuekin eta Euskal Herriarekin, Logroñoko espetxetik Arnaldo Otegi. Arratsaldeon guztiei, Logroñoko espetxetik. Hauteskunde hauetan jokoan zer dagoen galdetu diate, eta galdera horri erantzun zuzena emateko bizi dugun egoera orokorrari erreparatu behar diogu. Lehenik eta behin munduan eta munduari erreparatuz gero garbi dago zibilizazio krisi batean murgilduta gaudela, krisi sistemikoan. Ez gara azterketa horretan zortu behar. Krisi hau ez da beste krisi bat, mundu aldatuko duen krisi baten aurrean gaude. Eta aldaketa hori herrien eta langileen alde edota oligarkia eta imperialismoaren alde izanen den da jokoan dagoena. Eta borroka horretan Euskal Herria kate begi bat da baita ere. Krisi honek Espainiar estatuan ezaugarri oso berezia ditu. Krisi politikoari orain krisi ekonomikoa gehitu diolako. Espainiar estatuaren viabilitate politiko zen ekonomikoa da zalantzan dagoena. Espainiar estatua lagunok ahul dago, irtenbide estrategikorik gabe eta transizioan eraikitako lurralde eredua agortua da. Hila, fini, hots, Euskal Herria asimilatzeko martxan jarritako eredua garaitu egin dugu lagunok. Egoera honek sekulako aukerak ematen dizkigu. Askapen prozesuari tentuz, lasaitasunez, baina determinazio osoz azelerak historikoa emateko. Primero hay que ser conscientes de la oportunidad para después saber aprovecharla. En este escenario necesitamos abordar urgentemente 3 tareas. En primer lugar, asentar un escenario de soluciones democráticas que haga frente a los enemigos de la paz, que van a seguir tratando de bloquear el proceso de liberación nacional y social en las cárceles y el exilio. Vaciar las cárceles y ocupar las calles en defensa de nuestros derechos. Esa debe ser nuestra consigna. Vaciar las cárceles y ocupar las calles. Necesitamos, en segundo lugar, poner en marcha un gran diálogo nacional en la búsqueda de un acuerdo sobre nuestro marco jurídico. Ese diálogo nacional no debe encerrarse en los muros de ninguna institución. Al contrario, hay que abrirlo al conjunto de Euskal Herria y al conjunto y a la participación democrática de todos los agentes políticos, sociales, sindicales, culturales de este país. Y antes de este diálogo, los independentistas de izquierda necesitamos respondernos a nosotros mismos alguna pregunta. Después de décadas de permanente oferta al Estado para un acuerdo de mínimos democráticos, ¿es ese acuerdo posible? ¿Podemos ya a estas alturas de la historia dar por válido un marco táctico que no contemple ya nuestra plena soberanía en materia económica y social? Y mi respuesta personal es sencillamente, con acento catalán y bolivariano, no. Ezker Abertzaleak ziklo armatua gaindituta dela esan zuen bezala gaur esan behar du argi eta garbi autonomiaren zikloa ere bukatua dela. Ezen akordio taktikorako. Azken elkarrizketa prozesua bukatu zenean zer adierazi zuen Rubalcaba jaunak. Eta erakundea ira bezala bukatu beharrean grapoa bezala bukatzea erabaki zuela. Gaur urte batzuk berantago hau esaten diogu, bai Rubalcabari eta bai estaduko agintariei. Irlandan bezala akordioarekin gatazka politikoa bukatzea zenuten, baina gatazka Eskozian, Flandrian, Quebecen edota Katalunian bezala bukatzea erabaki dezute. Hots, independentzia zuzenean.
Bide horretan, azken bi erreflexio lagunok, bestela Basagoiti jauna enteratuko da hitz egiten ari naizela eta moztuko du. Urriaren 21 eman zuen babesa eta botoa EH Bilduk aurkeztutako gizon emakumei. Guk jada bozkatu diegu postaz eta esan dezakegu Logroñoko patioetan gehiengo absolutua duela EH Bilduk. Animo Laura eta gobernu taldea, maite zaituztegu. Bukatzeko, definitiboki, nire besarkadarik sentikorrena helarazi nahi diet, presoen sendiei, preso gaixoei, Josuri bereziki, eta preso diren burkide guztiei. Batibat bereziki neurekin orain dela 3 urte atxilotuak izan ziren Sonia, Arkaitz, Miren eta Rafari. Sonreír porque vamos a luchar, sonreír porque vamos a ganar. Jotake irabazi arte, irabaztera, irabaztera, irabaztera. Irabazteko jaio ginen eta irabaztiko dugu. Gora Euskal Herria sozialista. Askatun bidean urratsak ematen. Doakie bada, gure besarkadarik handiena Quebec eta Eskoziako herriei. Baina horren beste urrunduari bada guretik gertuago beste herri bat. Bada independentziaren eta burujabetzaren aldarria ozen oihukatzen duen beste herri bat. Azken asteotan bereziki ederto entzun da. Katalunia, nou estat Europa! Eta gaur, geurera ekarri nahi izan dugu Kataluniako aldarria. Zuekin, Castellerzak, Kola Xove Txiketz de Villafranca. Aurrera!
Visca Catalunya! Gràcies, amics. Una abraçada molt gran. Fins aviat. Eskerrik asko Kataluniatik etorritako lagunei. Baina, Kataluniatik etorritako lagunez gain, badira gurean beste hainbat herritatik etorritako lagunak. Txalo bero bat, Aragoi, Gaztela, Sahara, Kolombia, Maroko, Argentina eta El Salvadorretik etorritako lagunei. Gora munduko herri libreak! Politika egiteko beste eredu bat ordezkatzen du Euskal Herria Bilduk. Herritarrak dira lehentasuna, eta herritarrak gara ardatza. Proposamenak, ideiak eta konpromisoak dauzkagu. Zintzotasuna eta zuzentasuna ere bai. Eta lagunak, lagun talde zabala. Behar den aldaketa gauzatzeko, prest dagoen lagun taldea. Zuokin, Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako Euskal Herria Bilduren zerrendakideak. Aurrera danok! Eta euren guztien izenean, gure lehendakari gaia, eta ni honekin solizekin bat nator, hurrengo lehendakaria, Laura Mintegi. Aurrera, Laura! Uste dut hori nire ikasle oiak direla, ze hori idatzi zuten normal lehengo gunean. Arratsaldeon. Arratsaldeon, eskerrik asko Tolosako orkestrari, eskerrik asko Petxi, Zurine, Oiane, Julio, Amets, Antonio, umeak, adizkide katalanak, eskerrik asko Arnaldori, mila esker. Banekienik unkituko ninduela honek. Zaiatu naiz ez emozionatzen, baina ez da posible. 3 galdera ditut buruan, eta 3 konpartitu nahi ditut gaur zuekin. Nondik gatoz, non gaude, noragoaz. Konfluentzia prozeso batetik gatoz. Azken urteetan, elkar ezagutu dugu, elkarri mintzatu diogu, elkarri hitz egin diogu, eta elkarrekin hartu ditugu akordioak.
Honela sortu zen Bildu, honela sortu zen Amaiur, eta honela sortu da orain 4 hilabete Euskal Herria Bildu. Hau da gure kapital politikoa, hau da gure balioa, akordiorako daukagun gaitasuna, elkarrizketa eta errespetua. Hori da gure abiapuntua, eta abiapuntu horretatik egin nahi dugu gizarte osorako edapena. Gizarte osoari eraman nahi diogu gure mezua. Beharrezkoa da akordiotara heltzea. Beharrezkoa da heltzea hain zuzen ere helburua oso handia delako, oso potoloa. Gure helburua da Euskal Herri berri bat sortzea. Euskal Herri justo bat, Euskal Herri solidario bat sortzea. Eta horretarako akordioak lortu behar ditugu lehenago gure artean eta gero gainontzeko guztiekin. Hemos sabido crear una cultura del diálogo. Nos hemos reconocido unos a otros primero. Hemos hablado. Hemos hecho un proyecto. El proyecto nos hace. El proyecto nos construye. Es más que una suma de siglas. Es más que una unidad de fuerzas. Es un proyecto de país. Es un proyecto nuevo que vamos a empezar a hacerlo ahora, hoy, ya, porque estamos decididas, estamos decididos a llevarlo adelante. Necesitamos, en primer lugar, la normalización política. Una normalización política basada en la justicia social. Y para eso hay que dar pasos. Nos falta un largo camino. Hay que hacer otras políticas y hacerlas de otra manera, de una manera más creativa. Apostar, creatividad, hacer cosas que no se han hecho nunca hasta ahora, porque el objetivo que tenemos ahora tampoco se ha planteado nunca hasta ahora de esta manera y con esta fuerza. Un país vasco libre en Europa, un Estado libre en Europa. Eta bigarren galdera, non gaude? Prozesu politiko baten erdian gaude. Orain urtebete, etak erabaki bat hartu zuen eta eskaini zien estatuei hitz egiteko. Eta mailan ezarri zen. Eta zain dago mailan. Solaskidea noiz etorriko. Euskal gizarteak pausu handiak eman ditu bakegintzan. Errekonozitu egin du biktima guztien mina eta erabaki du konbibentziarako elkarguneak ipini behar direla. Indar politikoak ari dira elkargunetarako guneak sortzen. Ari da elkar bizitzarako lehenengo harriak jartzen. Eta bakarrik falta da, estatuen aldetik, jarrera zabala eta argia elkarrizketarako. Eta ez du ematen, oraingoz, pausurik ematen dutenik. Eta horregatik beharrezkoa da insistitzea, ekitea. Hori da modu bakarra, ez dago beste irtenbiderik. Elkar bizitza behar dugu, akordioak behar ditugu, eta horretarako mintzatu behar da. Horretarako hitz egin behar da. Eta puntu horretan gaude, baina bultzatu egingo dugu. Hain zuzen ere gure lagun katalanek erakutsi diguten bezala. Elkarlanean, auzolanean, beso guztiak, esku guztiak helburu berean jarrita. Horrela egingo dugu.
Por otro lado, en la situación actual estamos en una profundísima crisis económica, en una crisis salvaje que acogota a toda la población, a todas, a todos. Pero no hay que creerse lo que nos han contado. No es cierto que el sistema neoliberal sea natural e inevitable. No es cierto que las cosas no se puedan cambiar. No es cierto que sea imposible hacer una política económica de otra manera. Hay otras maneras de hacer política. Hay otra política económica que se puede hacer. Una política que defienda a las trabajadoras. Una política que pueda crear empleo para los jóvenes. Una política que asista a los dependientes, que se enfrente a la avaricia de los entes financieros, porque la derecha, además de ser avariciosa, lo hace mal, muy mal, y tenemos que hacerlo de otra manera. Badakigu nola egiten den. Badakigu zeintzu diren neurri ekonomikoak. Ari gara egiten Gipuzkoan. Ari gara ikusten justuak direla eta gainera efikazak direla. Badakigu zein den bidea eta bide horretatik joko dugu. Eta hirugarren galdera, nora goaz? Irabaztera goaz, noski. Irabaztera goaz ez bakarrik hauteskunde batzuk. Irabaztera goaz gure etorkizuna. Guk ikusten dugu moduan, hau ez da bakarrik prozesu elektoral bat. Askoz ere gehiago ari gara planteatzen. Ari gara planteatzen Euskal Herri berri bat. Ari gara planteatzen gure alebentzat, gure semeentzat, utzi nahi dugun gizarte berria. Gizarte justuago bat, gizarte solidario bat, gizarte aske bat. Sabemos quiénes somos, lo sabemos. Digan lo que nos digan, sabemos quiénes somos. Sabemos de dónde venimos, sabemos a dónde vamos. Vamos a crear un País Vasco libre, solidario, justo, compartido, respetado. Eso es lo que queremos y para eso estamos trabajando. Por una parte, tenemos que tener un pie en la calle, siempre un pie en la calle y otro pie en las instituciones. Tenemos que mirar con un ojo a la situación actual y con el otro la nueva sociedad que estamos diseñando. Tenemos que aprender a andar cojeando, tenemos que aprender a andar bizcos. Mirad qué panorama os estoy proponiendo. Tenemos que cojear, porque siempre estaremos en la calle, aunque estemos en el gobierno vasco. Tendremos que tener una mirada estrábica, porque siempre pondremos un ojo en la realidad y otro en la Euskal Herria que queremos crear. Y lo que os propongo hoy es que sepamos ser cojas, ser cojos y ser betokerrak, un poco tuertos, bizkos. Lanean egon behar dugu gaur, bihar eta 21. Tsunami honek eraman ditzala botoak hautentzietara. Zergatik, hain zuzen ere Euskal Herri berri hori
ona delako ez